Evo pitanja našeg slušalca iz Berana koje je upravo stiglo u redakciju. Kako crkva gleda na vjerovanje da se u prestupnoj godini ne treba ženiti, udavati i tako dalje? To pripada oblasti sujeverja, a sujeverje je podjednako opasno kao i neverje, kao i krivoverje i pa prema tome treba odbaciti sva ta vjerovanja. Treba pitati crkvu, a ne pitati šta narod kaže. Narod ima mudrosti, mnogo mudrosti, ali ponekada i podbaci, pa nema. I od toga su nastala razna sujeverna tumačenja. Treba da znate da godine i računanje vremena, to je u ljudskoj ruci, ljudi su to počeli da računaju i nema nikakve veze sa tim. A sa druge strane, treba da se molimo Bogu da mi dobimo blagoslov Božji za venčanje, a ne da se uzimamo samo onako da venčavamo i da bez venčanja, da se samo spajamo radi zadovoljavanja fizičkih strasti, već treba da bude to venčanje i duše i tela na neki način da uzmemo blagoslov Božji za takav jedan posao. Pa niko mudar kada počne da zida kuću temelj ne pravi od nečega što nije čvrsto. Naprotiv, u temelje se stavlja čvrsto nešto da drži celu kuću. A to je, dakle, blagoslov Božji a to je koji se daje kroz venčanje i onda može se uzimati uvek. Crkva istina ograničava venčanje na pojedine dane, a to su postni dane i vreme posta, ali ne zbog samoga venčanja, nego zbog drugih stvari, zbog onoga što prati to venčanje. A venčanje prati, dakle, svadba, igra, onda prati mrsta hrana, jaka hrana, a onda i posle i ono drugo što dođe posle venčanja među mladencima, a crkva ponekada traži da se ljudi uzdržavaju od toga sjedinjenja u bračnome krevetu, a to su određeni dani posta ili postovi, jer apostol Pavle kaže da se ne brane jedno od drugoga osim kada poste. Dakle, kao što vidite, i zbog tih razloga da crkva ne dozvoljava venčanje u postne dane. Ali izuzetno i tu se može razrešiti snagom episkopa i njegovoga blagoslova ako su razlozi umesni. Prema tome, taj vaš slušalac neka slobodno se ženi u prestupnoj godini, samo nek se ženi čestitom devojkom ili nek se udaje za čestitoga mladića i nek se mole Bogu i nek se venčaju i nek se ne boje ništa, neka rađaju djecu i bit će dobro.